Za pravo i nesputano uživanje u skijanju ili bordanju neophodan je povremeni ski servis. Ni najbolja podloga skija ili snowboarda ne traje zauvijek. Led i kamenje štete kliznoj površini i zatupljuju rubove. Udobnost vožnje i upravljivost se jako smanjuje. Zato je potrebno više snage, čime se ujedno povećava opasnost od nezgode. Stručnim servisiranjem i pravom tehnologijom ski servisa Kolašin 1450 vaše skije ili snowboard bit će kao nove. Funkcionalnost vezova je od izuzetne važnosti. Samo pravilno postavljeni vez daje potpunu sigurnost, udobnost i užitak u vožnji. Ukoliko ste kupili nove skije ili samo mijenjate vezove, u ski servisu Kolašin 1450 pružit će vam profesionalnu uslugu. Uzalud se trudite, rubovi ne prijanjaju uz ledenu ploču. Proklizavate i gubite kontrolu. Vaše kantne su tupe i zaobljene. I na ravnim dijelovima svi vas pretiču. Vaša podloga je isušena i uništena. To su jasni znakovi da vam je potreban servis. Pogledajte kako teku osnovni koraci kod servisiranja skija ili bordova. Gornja strana, klizna površina i rubovi se očiste i obrišu da bi se odstranile nečistoće. Zatim se pregledaju oštećenja na vašim skijama ili snowboardu. Sva oštećenja klizne površine, brazde, zarezi i ogrebotine napune se odgovarajućim materijalom. Pošto se ohladi, cijela obloga se mora izbrusiti. Pri tome se mogu napraviti mali urezi i pore. Na taj način smanjuje se trenje. Klizna površina primi više voska, tako da skije ili bord klize brže. Različite temperature i snježni uslovi zahtijevaju različite strukture. Ovaj posao prepustite profesionalcima, jer samo oni znaju pravilnu formulu. Oštre ivice znače dobru upravljivost i zato su neophodne. S obzirom na karakteristike koje očekujete od vaših skija ili snowboarda, kantne ili ivice se mogu ispustiti. Nakon oštrenja na red dolazi poliranje rubova. Zadnji korak od svakog servisiranja je nanošenje vrućeg voska. Vrući vosak impregnira oblogu, štiti od oštećenja i poboljšava klizavost i upravljivost. Servis ski opreme preporučujemo na početku ili na kraju sezone i nakon 5 do 6 dana skijanja. Redovan servis vaše skije ili snowboard održava u dobrom stanju i za vas zabava iznova počinje sa svakim novim spustom niz padinu.